Jozef Ratzinger, Benedikt XVI. Isusovo detinjstvo. Treća glava. Isusovo rođenje u Vitlemu. Istorijski i teološki okvir pripovedanja o rođenju u Evanđelju po Luki. A u dane one iziđe zapovijest od Ćesara Avgusta da se popiše sva vaseljena. Luka 2.1. Ovim rečima Luka započinje svoje pripovedanje o Isusovom rođenju i objašnjava zbog čega se ono dogodilo u Vitlemu. Popis stanovništva radi utvrđivanja i kasnijeg prikupljanja poreza razlog je zbog kojeg Josif sa svojom ženom Marijom, koja je noseća iz Nazareta, odlazi u Vitlem. Isusovo rođenje u Davidovom gradu smešta se u okvir velikog svetskog toka, mada je caru potpuno nepoznato da se ti mali ljudi zbog njega nalaze u teškom trenutku, tako da se naizgled dete Isus slučajno rađa u mestu obećanja. Za Luku je važan istorijsko-svetovni kontekst. Prvi put se sva vaseljena ekumena popisuju u svojoj celovitosti. Prvi put postoji vladavina i carstvo koje obuhvata cijeli krug zemaljski. Prvi put postoji veliko područje mira u kome mogu biti popisana dobra svih i stavljena u službu zajednice. Tek u tom trenutku u kojem zajedništvo prava i dobara postoji na širokoj teritoriji, a univerzalan jezik kulturne zajednice omogućava sporazumevanje u mišljenju i delovanju. U svet može ući univerzalna poruka spasenja. Univerzalan donosilac spasenja zaista je stigla punoća vremena. Povezanost između Isusa i Avgusta je dublja. Avgust nije želeo da bude samo jedan od vladara kojih je bilo i ranije i kojih će biti i nakon njega. Natpis iz Prijene iz 9. godine pre Hrista omogućava nam da shvatimo kako je želeo da se na njega gleda. Tamo stoji da je dan carevog rođenja čitavom svetu dao drugačiji izgled. Propao bi da u njemu, sada rođenom, nije zasjala zajednička sreća. Proviđenje koje božanski vodi svaki život. Tog čoveka je ispunila velikim darovima za spasenje ljudi, da ga je nama i budućim pokolenjima poslala kao spasitelja. Soter. Rođendan Boga bio je za svet početak evanđelja, radosnih vesti, koje su s njim povezane. Njegovim rođenjem mora da započne novo računanje vremena. Stoge, Das Evangelium, Lukas, strana 74. Na osnovu takvog teksta jasno je da Avgusta nisu smatrali samo vođom, nego i teološkim autoritetom, imajući u vidu da odvojenost politike i religije, politike i teologije nije postojala u starom svetu. Rimski senat mu je 27. godine pre Hrista dodelio titulu Augustus, grčki Sebastos, onaj koji je dostojan poštovanja. U natpisu iz Prijene nazvan je spasiteljem, izbaviteljem Soter. Ta titula koja se u književnosti davala Zevsu, ali i Epikuru i Asklepiju u grčkom prevodu Starog zaveta može se pridavati samo Bogu. I kod Avgusta ona ima božanski prizvuk. Car je izazvao svetske promene, novo vreme. U Vergilijevoj 4. eklogi smo se već sreli s nadom u novi svet, s iščekivanjem povratka raja. Kod Vergilija, kako smo vidjeli, postoji šira pozadina, ali se ipak radi o životnom motu iz tog perioda da se sve mora promeniti. Želeo bih da istaknem dve tačke koje govore o Avgustovom shvatanju sebe i svojih savremenika. Spasitelj je svetu pre svega doneo mir. On sam je svoje poslanje donosioca mira prikazao za sva vremena u žrtveniku Arapacis Auguste, oltar božanskog mira, čiji sačuvani ostaci i danas uverljivo svedoče kako je sveopšti mir koji je uspostavljen na neko vreme omogućio ljudima oporavak i vraćanje nade. Marius Reiser piše o tome pozivajući se na Antoni Vlosoka 23. septembar na carev rođendan. Scena ovog sunčevog sata prošla je. Od jutra do večeri oko 150 metara u pravcu crte ravnodnevnice i došla tačno do sredine. Agapacis Auguste i tako napravila pravu liniju od rođenja ovog čoveka do Raks i na vidljiv način pokazala kako je on natus ad pacem. Scena dolazi od kugle, a kugla je istovremeno i nebeska i zemaljska kugla. Simbol vladavine nad svetom u kome je sada uspostavljen mir. Viva ist die Weihnachtsgeschichte. Strana 459. Ovde je evidentan drugi vid Avgustove samosvesti. Univerzalnost koju je sam Avgust u nekoj vrsti izveštaja o svom životu, delovanju, takozvanom monumentum anciranum, ankarska ploča,
potkrepio konkretnim podacima i direktno podvukao. Ovime ponovo dolazimo do popisa svih stanovnika carstva koji rođenje Isusovo povezuje sa carem Avgustom. O tom prikupljanju poreza, popis stanovništva, postoji velika rasprava naučnika, u čije pojedinosti nećemo ulaziti. Prvi problem koji se tiče popisa lako je razjasniti. On je obavljen za vreme kralja Iroda Velikog, 4. godine pre Hrista. Početak našeg računanja vremena utvrđivanjem Isusovog rođenja potiče od monaha Dionizija Malog, Dionysius Exiguus, oko 550. godine, koji je u svom računanju očigledno napravio grešku od nekoliko godina. Stoga istorijski datum Isusovog rođenja bi trebalo postaviti nekoliko godina ranije, u odnosu na ono što sada uzimamo za njegovu godinu rođenja. Velike sporove izazivaju druga dva podatka. Po Josifu Flaviju, kome dugujemo poznavanje jevrejske istorije iz Isusovog vremena, popis stanovništva je napravljen 6. godine posle Hrista, pod namestnikom Kvirinijem, i doveo je pošto su se u suštini radilo o novcu ustanka Jude Galilejca. Danilo 5.37. Osim toga, Kvirinije je tek u to vreme delovao na sirijsko-jevrejskoj teritoriji, a ne ranije. Ipak i ovi podaci su nepouzdani. Postoje naznake da je Kvirinije, po carskom nalogu, delovao u Siriji oko 9. godine pre Hrista. Imajući to u vidu, potpuno logično deluju objašnjenja nekih naučnika, kao recimo Alojza Stogera, da se popis stanovništva u tadašnjim uslovima odvijao sporo i da je trajao godinama. Uostalom, sastojao se iz dve faze. Prva, popisivanje vlasništva nad zemljom i nekretninama, a zatim druga faza, utvrđivanje poreznih iznosa koje je trebalo platiti. Prva faza obavljena je tokom Isusovog rođenja, a druga, koja je za narod bila mnogo teža, izazvala je ustanak. Stoger, Das Evangelium, na Lukas, strana 372. Postojale su primetbe da za takvo skupljanje poreza ne bi bilo neophodno da svako putuje u svoj grad. Luka 2.3. Ali mi znamo iz raznih izvora da su se oni kojih se to ticalo morali pojaviti tamo gdje su posjedovali određenu zemlju. Stoga možemo pretpostaviti da je Josif iz Davidove kuće imao zemljišni posjed u Vitlejemu, tako da je za ubiranje poreza morao tamo da ode. O mnogim detaljima će se uvek raspravljati. Teško je danas prodreti u suštinu složenog organizma kakvo je bilo Rimsko carstvo. Suština događaja o kojima Luka izveštava su istorijski verodostojni. Luka je naumio da piše, kako kaže u uvodu, ispitavši tačno sve od početka, 1.3. To je sigurno učinio sredstvima koje su mu stajala na raspolaganju. On je ipak bio bliži izvorima i događajima nego što mi to možemo reći za sebe, bez obzira na naša znanja iz istorije. Vratimo se velikom kontekstu istorijskog trenutka u kome se desilo Isusovo rođenje. Luka je, ukazujući na cara Avgusta i na čitavu ekumenu, svesno postavio zajedno istorijski i teološki okvir za događaje koje je trebalo da pripoveda. Isus je rođen u vreme koje se može tačno odrediti. U početku Isusovog javnog delovanja Luka još jednom donosi opsežan i tačan vremenski opis tog istorijskog trenutka. Radi se o 15. godini vladavine cara Tiberija. Pominju se i rimski namestnik kao i Tetrasi, Galileje, i Tureje, Trahonitide i Abilene, kao i veliki sveštenici. Luka 3.1. Isus nije rođen i nije se pojavio u javnosti u neodređenom vremenskom trenutku, kao u mitu. On pripada vremenu koje može precizno da se odredi kao i geografskom prostoru koji se može označiti. Univerzalno i konkretno međusobno se dodiruju. U njemu je logos stvarateljski smisao svih stvari. Ušao u svet. Večni logos postao je čovek, a tome pripada i kontekst mesta i vremena. Uz ovu konkretnu stvarnost vezana je i vera. Iako se na temelju Vaskrsa prevazilazi vremenski i geografski prostor, a Gospodov odlazak ispred učenika u Galileju. Matej 28.7.16. Uvodi u širinu čitavog čovečanstva. Postoji još jedan važan element. Avgustovo naređenje o poreskoj registraciji svih građana ekumene odvodi Josifa zajedno s njegovom ženom Marijom u Vitlejem, u grad Davidov, i tako služi ispunjenju obećanja proroka Miheja, po kome će se u ovom gradu roditi Izraeljov pastir.
5, 1-3. Iako nije svestan, car doprinosi ispunjenju obećanja. Istorija Rimskog carstva i istorija spasenja koju je Bog započeo s Izraeljom međusobno se prožimaju. Božja istorija izabranja, do sada ograničena na Izraelj, ulazi u širinu sveta, u širinu svetske istorije. Bog, koji je Bog Izraelja i svih naroda, pokazuje se kao pravi voditelj cijele istorije. Značajni predstavnici savremene egzegeze smatraju da su tekstovi dvojice evanđelista, Mateja i Luke, o Isusovom rođenju u Vitlejemu teološka, a ne istorijska tvrdnja. U stvari, po njima je Isus rođen u Nazaretu. Pripovedanjem o Isusovom rođenju u Vitlejemu istorija je trebalo teološki da bude prerađena saglasno obećanjima, da bi na osnovu mesta rođenja Isusa mogao da bude označen kao očekivani Izraeljov pastir. Matej 2.6. Ne vidim kako bi se ta teorija mogla odbraniti u skladu s izvorima. O Isusovom rođenju nemamo druge izvore, osim Mateja i Luke. Obe pripadaju različitim slojevima predaje. Obeleženu su različitim teološkim viđenjima, kao što se razilaze i njihovi istorijski izveštaji. Matej očigledno nije znao da su Josif i Marija prvo živjeli u Nazaretu. Zato će Josif pri povratku kući iz Egipta prvo ići u Vitlejem, a svest da u Judeji vlada Irodov sin će ga nagnati da ode u Galileju. Za Luku je naprotiv od početka jasno da se sveta porodica nakon događaja rođenja vratila u Nazaret. Oba različita sloja predaje podudaraju se u činjenici da je mesto Isusovog rođenja bio Vitlejem. Ako se držimo izvora, jasno je da je Isus rođen u Vitlejemu, a odrastao u Nazaretu. Isusovo rođenje. I kad ondje bijahu ispuniše se dani da ona rodi, i rodi sina svojega prvenca, i povi ga, i položi ga u jasle, jer im ne bijaše mjesta u gostionici. Luka 2.6. Započnimo svoje tumačenje posljednjim rečima ovog citata. Za njih nije bilo mesta u gostionici. Verničko tumačenje tih reči je u tome našlo unutrašnju paralelu s dubokoumnim rečima Jovanovim. Svojima dođe i svoji ga ne primiše. Jovan 1.11. Za spasioca sveta, za onoga radi koga je sve stvoreno. Kološanima 1.16. Tu nema mesta. Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čovečiji nema gde glave sakloniti. Matej 8.20. Onaj koji je raspet izvan grada. Jevrejima 13.12. Izvan grada je i došao na svet. To nas može navesti na razmišljanje, ukazati na preokret vrednosti koji je prisutan u liku Isusa Hrista, u njegovoj poruci. Od rođenja on ne pripada u okruženje onoga što je u svetu važno i ima moć. Ipak upravo se taj mali i nemoćni čovek objavljuje kao istinski moćni, kao onaj o kome na kraju sve zavisi. Postati hrišćanin znači izaći iz onoga što svi misle i žele, napustiti vladajuća merila kako bi pronašli svetlost istine svog postojanja i s tom svetlošću našli pravi put. Marija je svoje novorođeno dete položila u jasle. Luka 2.7. Iz toga se s pravom zaključivalo da je Isus rođen u štali, u negostoljubivom, moglo bi se reći i nedostojnom prostoru, koji je ipak pružao potrebnu intimnost za sveti događaj. U okolini Vitlejema od davnina se pećine koriste kao štale. Štulmacher, Die Geburt des Immanuel, strana 51. Još kod Justina mučenika oko 165. i Origena oko 254. nalazimo na predaju da je mesto Isusovog rođenja bila pećina koju su pokazali hrišćani u Palestini. To što je Rim nakon proterivanja Jevreja iz svete zemlje u 2. veku pećinu pretvorio u mesto kulta Tamoza, Adonisa, nameravajući da potisne hrišćansku spomen, potvrđuje starost tog mesta kulta i pokazuje koliko su ga Rimljani smatrali važnim. Lokalne predaje su ponekad pouzdaniji izvor od pisanih beležaka. Zato se vitlejemskoj lokalnoj predaji na koju se poziva i bazilika rođenja Isusovog može dati velika doza verodostojnosti. Marija je povila dete u pelene. Bez imalo sentimentalnosti možemo zamisliti kakvom ljubavlju je Marija išla u susret ovom svom trenutku. Pripremala rođenje svog deteta. Tradicija ikona je, polazeći od teologije otaca, teološki tumačila i jasle i pelene. Dete čvrsto zamatano u pelene, predskazanje je časa njegove smrti. On je od početka žrtvovan, kako ćemo kasnije vidjeti kada budemo analizirali reči o prvorođenom. Tako su jasle uobličene u neku vrstu žrtvenika.
Avgustin je značenje jasli protumačio tako da se na prvi pogled čini neprikladno, ali kada se dublje razmisli, sadrži suštu istinu. Jasle su mesto gdje životinje nalaze svoju hranu. Sada u jaslama leži onaj koji je sebe obeležio kao pravi hleb koji silazi s neba, kao pravu hranu koja je potrebna za njegovo biti čovek. To je hrana koja čoveku daruje istinski večni život. Jasle tako postaju podsjetnik Božjeg stola, gdje je čovek pozvan da primi Božji hleb. U siromaštvu Isusovog rođenja se naznačava stvarnost u kojoj se na tajnovit način ispunjava spasenje ljudi. Jasle upućuju, kako smo rekli, na životinje, na mesto gdje se hrane. U evanđelju nije reč o životinjama. Razmatranje vođeno verom, u međusobnom iščitavanju povezanosti Starog i Novog Zaveta, vrlo je rano ispunilo prazninu tako što je ukazalo na Isaiju 1.3: Vo poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega, a Izraelj ne poznaje, narod moj ne razumije. Petar Štulmacher ukazuje da tu određenu ulogu ima i grčka verzija. Avdija 3.2: Usred dvaju bića bit ćeš poznat, kada vrijeme dođe pojavit ćeš se. Ligeburtes Immanuel, strana 52. S dva bića očigledno se misli na dva herovima, koji po drugom Mojsijevoj 25, 18-20, na zaklopcu kovčega saveza naznačavaju i skrivaju tajnu Božje prisutnosti. Tako bi jasle bile na neki način kovčeg saveza u kome Bog, misteriozno prisutan, jeste među ljudima i pred kojima je za vola i magarca, za čovečanstvo sastavljeno od Jevreja i pagana, došao čas spoznaje Boga. U neobičnom povezivanju Isaije 1.3, Avdija 3.2, 2. Mojsejeva 25, 18-20, jasli obe životinje se pojavljuju kao prikaz čovečanstva bez razumevanja koje pred detetom, pred poniznim Božjim pojavljivanjem u štali, dolazi do saznanja i u siromaštvu tog rođenja prima bogojavljenje koje sada sve uči da vidi. Hrišćanska ikonografija je od najranijih dana krenula za tim motivom. Nijedan prikaz jaslica neće se odreći vola i magarca. Vratimo se ipak tekstu evanđelja. Kaže i rodi sina svojega prvenca. Luka 2.7. Šta to znači? Prvenac nije obavezno prvi u nizu oni koji dolaze. Reč prvenac ne upućuje na hronološki broj, nego daje teološki kvalitet koji dolazi do izražaja u najstarijim zbirkama Izraeljevih zakona. Među propisima za Pasku je rečenica: posveti mi svakoga prvenca što god otvara matericu sinova Izraeljevih, i od ljudi i od stoke, jer je moje. 2. Mojsijeva 13.1. Svakoga prvenca čovječijega između sinova svojih otkupi. 2. Mojsijeva 13.13. Tako govor o prvorođenom predskazuje pripovest o Isusovom prikazanju o hramu. U svakom slučaju tom reču se nagoveštava Isusova posebna pripadnost Bogu. Pavlovska teološka misao o Isusu prvorođenom razvijala se u dve faze. U poslanici Rimljanima Pavle Isusa naziva prvorođeni među mnogom braćom. Rimljanima 8.29. Kao vaskrsni on je na nov način prvorođen i predstavlja početak mnoštva braća. U novom rođenju vaskrsnuća Isus više nije samo prvi po časti, nego je onaj koji ustoličuje novo čovečanstvo. Nakon što su vrata smrti srušena, sada je mnogo onih koji kroz njih mogu da prođu. Oni koji su u krštenju s njim umrli i vaskrsli. U poslanici Kološanima ta se misao proširuje. Prvorođeni prije svake tvari, Kološanima 1.15. I kao da u svemu on bude prvi. 1.18. Pojam prvorođenja dobija kosmičku dimenziju. Hrist, utelovljeni sin, slikovito rečeno, prva je Božja misao i prethodi svakom stvorenju koje je određeno za njega i po njemu. On je time i početak i cilj novog stvorenja, koje je započelo vaskrsnuće. Kod Luke se o svemu tome ne govori, ali za kasnije čitatelje njegovog evanđelja, za nas već je na siromašne jasle pao kosmički sjaj. Na tom mestu među nas je stupio onaj koji je vaistinu prvorođeni. I bijahu pastiri u onome kraju boraveći u polju i čuvajući stražu noću kod stada svojega. Luka 2.8. Prvi svedoci velikog događaja su bili pastiri koji bdiju. Mnogo je bilo razmišljanja na tu temu, šta to znači da su baš pastiri prvi primili poruku.
Meni se čini da u ovo pitanje ne bi trebalo unositi previše oštromnosti. Isus je rođen izvan grada u području na kome su se nalazili pašnjaci s pastirima i stadima. Tako se samo po sebi nametalo da i kao one koji su bili najbliži prve pozovu da priđu ka jaslama. Naravno, misao bi mogli i dalje razvijati. Oni su ne samo s polja, nego i iznutra živeli bliže samom događaju od građana koji su mirno spavali. Ni iznutra nisu bili daleko od Boga koji je postao dete. S time se podudara i to da su oni pripadali siromašnima, jednostavnim dušama koje je Isus proglasio blaženima, jer je njima moguć pristup Božjoj tajni. Luka 10:21. Oni predstavljaju Izraeljove siromahe, siromašne, uopšteno prvu Božju ljubav. Kasnije je naglasak bio na monaškoj predaji. Monasi su oni koji bdiju, oni koji su želeli u ovom svetu da budu budni, prvo svojom noćnom molitvom, ali iznad svega budni iznutra, otvoreni za Božji zov po znakovima njegove prisutnosti. Možemo se prisjetiti i pripovesti Davidovog izbora za kralja. Bog je odbacio Saula za kralja. Samuel je poslan u Vitlejem i Išaju da jednoga od svojih sinova, koji će mu Gospod pokazati, odredi za kralja. Nijedan od sinova koji su se predstavili nije izabran. Nedostajao je još najmlađi, ali je taj čuvao ovce, objasnio je Išaj proroku. Samuel je naredio da ga dovedu i po Božjem nalogu odredio ga za kralja. 1. Samuilova 16:1-13. Došavši od ovaca koje čuva David, bio postavljen za Izraeljovog pastira. 2. Samuilova 5:2. Prorok Mihej gleda u daleku budućnost i nagoveštava da će iz Vitlejema doći onaj koji će jedanput spasiti izraelski narod. Mihej 5:1-3. Matej 2:6. Isus je rođen među pastirima. On je veliki pastir ljudi. 1. Petrova, Jevrejima 13:20. Vratimo se na tekst o Božiću. Anđeo Gospodnji silazi među pastire i slava Gospodova ih obasjava. I ispuniše se strahom velikim. Luka 2:9. Ali anđeo čini da njihov strah nestane i kaže im: Evo javljam radost veliku koja će biti svemu narodu, jer vam se danas rodi spas, koji je Hristos Gospod. Luka 2:10-11. Rečeno im je da će kao znak pronaći dete povijeno u pelene i položeno u jasle. I ujedanput sa anđelom se pojavi mnoštvo vojske nebeske, koji hvaljahu Boga govoreći: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Luka 2:13-14. Evanđelista kaže da anđeli govore. Hrišćanima je od početka bilo jasno da je anđelski govor pevanje u kome se sav sjaj velike radosti koju su navestili čini prisutnim. I tako od tog časa do danas hvalospev anđela nikada više nije prestao. On se vekovima nastavlja u uvek novim oblicima i u slavenju Isusovog rođenja uvek odjekuje na nov način. Jasno je samo po sebi da je narod vernika čuo tada pevanje pastira, a i danas im se u svetoj noći pridružuje, izražavajući pesmom veliku radost koja je od tada pa do kraja vremena darovana svima. Šta su na osnovu spisa Svetog Luke pevali anđeli? Oni su Božju slavu u visini povezali s mirom ljudi na zemlji. Crkva je preuzela ove reči i od njih oblikovala čitav hvalospev. U nekim detaljima, međutim, prevod anđelovih reči je sporan. Latinski tekst koji nam je poznat donedavno je bio prevođen na sljedeći način: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobre volja. Savremena egzegeza odbacuje ovaj prevod ne bez razloga, kao jednostrano moraliziranje. Slava Božja nije nešto što ljudi mogu proizvesti. Neka bude slava Bogu. Slava Božja je tu. Bog je slavan i to jeste pravi razlog radosti. Postoji istina, postoji dobro, postoji lepota. Te stvarnosti su tu, u Bogu, neuništive. Važnija razlika je u prevodu druge polovine anđelovih reči. Ono što se do sada prevodilo ljudima dobre volje, sada u prevodu Nemačke biskupske konferencije glasi: ljudima njegove milosti. U prevodu Italijanske biskupske konferencije govori se o ljudima koje Bog voli. Postavlja se pitanje koje ljude Bog voli. Da li ima i oni koje ne voli? Zar on ne voli sve kao svoja stvorenja? Šta zapravo govori dodatak koje Bog voli? Slično pitanje se može postaviti i nemačkom prevodu. Ko su ljudi njegove milosti? Ako ih ima, koji je razlog?
Bukvalan prevod s grčkog glasi mir ljudima njegove miline. I ovdje se postavlja pitanje ko su ljudi koji su mili Bogu i zašto. Za odgovor i razumevanje ovog pitanja pomoć nalazimo u Novom Zavetu. Govoreći o Isusovom krštenju, Luka nam pripoveda da se nebo otvorilo dok je Isus molio i da je s neba sišao glas koji je rekao: Ti si sin moj ljubljeni, ti si po mojoj volji. Luka 3:22. Čovjek miline je Isus. On je to jer živi potpuno okrenut Ocu. Gledajući Oca u zajedništvu volje s njim, u skladu s tim, ljudi miline su ljudi koji imaju stav sina. Ljudi po Hristovom obliku. Iza razlike u prevodima stoji: u suštini, pitanje o odnosu Božje milosti i ljudske slobode. Moguća su dva stava. Prvi je predstava o apsolutnoj isključivosti Božjeg djelovanja, tako da sve zavisi o njegovom predodređenju. Drugi je potpuno moralizatorski, po kome se sve odlučuje putem čovekove dobre volje. Stariji prevod o ljudima dobre volje u tom smislu bi mogao pogrešno da se shvati. Novi prevod bi mogao da se tumači pogrešno u suprotnom smislu, kao da sve zavisi od Božjeg predodređenja. Celokupno svedočanstvo Svetog pisma ne ostavlja ni najmanju mogućnost opravdanosti dva suprotna stava. Milost i sloboda se međusobno prožimaju i njihovo isprepleteno delovanje ne može se izraziti jasnim formulama. Istina je da ne bismo mogli voleti Boga da on nas nije prvi voleo. Božja milost nam uvek prethodi, obuhvata nas i nosi. Čovjek je pozvan da učestvuje u toj ljubavi. On nije sredstvo Božje svemoći, lišeno vlastite volje. On može voleti u zajedništvu s Božjom ljubavi ili čak i može odbiti tu ljubav. Čini mi se da bukvalan prevod miline ili njegove miline najviše opisuje tu tajnu. Što se tiče slave u visini, ovdje je očigledno da preovladava glagol biti. Bog je slavan, on je neuništiv. Istina, večna lepota. To je osnovna i utešna sigurnost naše vere. Uprkos tome i ovdje postoji po prvim 3 zapovedima dekaloga zadatak koji nam je dodeljen, a to je da se borimo da Božja slava u svetu ne bude ukaljana i pogrešno prikazana, da se njegovoj veličini i njegovoj svetoj volji prida dužna slava. Morali bi da analiziramo još jedan aspekt anđelove poruke. U njoj se spominju osnovne kategorije koje određuju shvatanje cara Avgusta o samom sebi i njegovu sliku sveta. Soter, spasitelj, mir, ekumena, misli se na sredozemni svet proširen na nebo i zemlju. I konačno radosna poruka. Ove paralele nisu slučajne. Luka želi da nam kaže da ono što je car Avgust tražio za sebe ostvareno je na mnogo uzvišeniji način u detetu koje je rođeno, nezaštićeno i bespomoćno u Vitlejemskoj pećini, čiji gosti behu siromašni pastiri. Reiser ispravno naglašava da u temelju obe poruke stoji mir i Pax Christi nije u suprotnosti s Pax Augusti. Hristov mir nadilazi Avgustov mir, kao što nebo nadilazi zemlju. Viva ist die Weihnachtsgeschichte. Strana 460. Poređenje ta dva mira ne mora da se posmatra polemički. Avgust je zaista doneo 250 godina mira, pravne sigurnosti i blagostanja, o čemu danas mnoge zemlje nekadašnjeg Rimskog carstva mogu samo da sanjaju. Isto, strana 458. Politici je prepušten njen sopstveni prostor i njena sopstvena odgovornost. Tamo gde se car poistovećuje s božanstvom i traži za sebe božanske kvalitete. Politika prekoračuje svoje granice i obećava ono što ne može ispuniti. U stvarnosti pravna sigurnost, mir i blagostanje u zlatnom dobu Rimskog carstva nikada nisu bili sigurni ni potpuno ostvareni. Dovoljan je pogled na svetu zemlju da bi se shvatio Pax Romana. Kraljestvo koje je navestio Isus, kraljestvo Božje, drugačije je. Ne važi samo za sredozemlje i samo za određenu epohu. Vredi za čoveka u dubini njegovog bića. Otvara ga pravom Bogu. Isusov mir je mir koji svet ne može dati. Jovan 14:27. Ovdje se radi o pitanju šta znači otkupljenje, oslobođenje i spasenje. Jedna stvar je očigledna. Avgust pripada prošlosti. Isus Hrist je sadašnjost i budućnost. Isus Hristos je isti juče i danas i u vjekove. Jevrejima 13:8. A kad anđeli otidoše od njih na nebo, ljudi i pastiri rekoše jedan drugome: Hajdemo, dakle, do Vitlejema, da vidimo to što se dogodilo, što nam objavi Gospod. I pokitavši dođoše i nađoše Mariju i Josifa i dijete gdje leži u jaslama. Luka 2:15. Pastiri su pohitali. Na sličan način je evanđelista javio da je Marija
Nakon anđelovog obaveštenja o trudnoći, njene rođake Jelisavete pohitala u gradu u Judeji u kome su živeli Zaharija i Jelisaveta. Luka 1.39. Pastiri su pohitali naravno i iz ljudske radoznalosti da vide ono veliko što im je bilo navešteno. Zasigurno su radošću ojačali znajući da se radi o Spasitelju, Mesija, Gospod, koga je sve očekivalo i koga oni prvi mogu da vide. Koji su hrišćani koji danas žure kada se radi o Božjim stvarima? Ako nešto zaslužuje žurbu, to nam evanđelista želi tiho reći. To su Božje stvari. Anđeo je pastirima naveo kao znak da će naći novorođenče kako leži u jaslama. To je znak prepoznavanja. Opis onoga što se moglo utvrditi očima. To nije znak u smislu da se Božja slava može vidjeti, da bi se reklo ovo je pravi gospodar sveta. Ništa od toga. U tom smislu znak je istovremeno i antiznak. Božje siromaštvo je njegov pravi znak. Pastirima koji su vidjeli sjaj Božjeg svetla na svojim pašnjacima, taj znak je dovoljan. Oni vide iznutra, shvataju ono što je anđeo rekao, istina je. Zato se pastiri vraćaju radosni. Slave i hvale Boga zbog onog što su čuli i vidjeli. Luka 2.20. Isusovo prikazanje u hramu. Luka završava pripovest o Isusovom rođenju pričajući o onome što se prema Izaijevu zakonu dogodilo s Isusom 8. i 40. dana. 8. je dan obrzanja. Tako Isus formalno biva primljen u zajednicu koja potiče od Avrama. Sada on i pravno pripada Izraeljovom narodu. Pavle misli na ovaj događaj kada u poslanici Galatima piše: a kad dođe punoća vremena, posla Bog sina svojega koji se rodi od žene, koji bi pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo usinovljenje. 4.4. Zajedno s obrezanjem, Luka 2.21, izričito spominje i davanje naveštenog imena Isus, Bog spašava, tako da se već kod obrezanja pogled otvara na ispunjenje onih iščekivanja koja pripadaju suštini saveza. 40. danu pripadaju 3 događaja: Marijino očišćenje, otkupljenje prvorođenog deteta, žrtvom koju pripisuje zakon i Isusovo prikazanje. U hramu. U celoj naraciji o detinjstvu, a tako i u ovom delu teksta, lako se prepoznaje jevrejsko-hrišćanski temelj koji dolazi iz predaje Isusove porodice. Istovremeno je evidentno da je preradio redaktor koji piše i misli grčki i koji se logično može poistovetiti sa evanđelistom Lukom. U ovoj redakciji s jedne strane postaje vidljivo kako njen pisac ne poznaje tačno starozavetno zakonodavstvo i da s druge strane njegovo zanimanje nije usmereno na pojedinosti tog zakonodavstva, nego da mu je važno teološko središte događaja koje želi da objasni svojim čitaocima. U 3. knjizi Mojsejevoj utvrđeno je da žena nakon rođenja dečaka 7 dana ostaje nečista, to jest isključena iz vršenja bogosluženja, da dečak mora biti obrezan 8. dana i da žena zatim još 33 dana mora da ostane kod kuće da se očisti od svoje krvi. 3. Mojsijeva 12.1-4. Nakon toga mora da prinese žrtvu za svoje očišćenje, jagnje za žrtvu paljenicu i goluba ili grlicu za žrtvu okajnicu. Siromasi moraju da daju samo 2 grlice ili 2 goluba. Marija je prinela žrtvu siromaha. Luka 2.24. Luka, čim se čitavim evanđeljem provlači teologija siromaha i siromaštva, ovde nam još jednom potpuno jasno stavlja do znanja da se Isusova porodica ubrajala u Izraeljove siromahe, da je upravo među njima moglo da sazri ispunjenje obećanja. Ovde takođe ponovo čujemo šta znači podložen zakonu. Šta znači kada Isus kaže krstitelju da mora da se ispuni sva pravednost? Matej 3.15. Marija ne mora biti očišćena nakon Isusovog rođenja. Ovo rođenje donosi očišćenje sveta, ali ona je podložna zakonu i upravo tako služi ispunjenju obećanja. Drugi događaj koji je važan je otkupljenje prvorođenog, koji je bezuslovno Božje vlasništvo. Cijena otkupljenja iznosila je 5 šekela i moglo je u cijeloj zemlji da se plati bilo kojem svešteniku. Luka prvo eksplicitno navodi pravo pridržanja u odnosu na prvorođenog, kao što je napisano u zakonu Gospodnjem da se svako dijete muško koje najprije otvori matericu posveti Gospodu. 2.23. 2. Mojsijeva 13.2, 13, 12, 15. Posebnost njegovog teksta je u tome što potom ne govori o otkupljenju Isusa, nego o 3. događaju, o predanju, prikazanju Isusa. On očigledno želi da kaže da to dete
nije otkupljeno i vraćeno u vlasništvo roditeljima, nego je potpuno suprotno. U hramu predano Bogu lično, potpuno je predano u njegovu vlast. Reč paristanai, koja je ovde prevedena s prikazati, znači i prineti, kako se događa sa žrtvama u hramu. U tomu su naslućuje element žrtve i sveštenstva. O činu otkupljenja koji zakon propisuje, Luka ne govori ništa. Na njegovo mesto dolazi nešto oprečno. Predanje deteta Bogu, kojem bi trebalo potpuno da pripadne, ni za jedan od spomenutih dela koje je propisivao zakon nije bilo nužno pojavljivanje u hramu. Ipak za Luku je bitno upravo ovo prvo uvođenje Isusa u hram, kao mesto događaja. Ovde na mestu susreta između Boga i njegovog naroda, umesto čina ponovnog uzimanja natrag prvorođenog, događa se javni prinos Isusa Bogu, njegovom ocu. Ovaj bogougodan čin u najdubljemu smislu reči kod Luke prati jedan proročki prizor. Stari prorok Simon i proročica Ana, potaknuti Božjim duhom, dolaze u hram i kao predstavnici verničkog Izraelja pozdravljaju Hrista Gospodnjeg. Luka 2.26. Simon je prikazan trima atributima. On je pravedan, bogobojazan i iščekuje utehu Izraeljevu. Pri promišljanju lika svetog Josifa videli smo šta je pravednik, čovek koji živi u Božjoj reči i od Božje reči, u volji Božjoj kakva je izražena u Tori. Simon je bogobojazan, on živi u ličnoj okrenutosti Bogu. On je na unutrašnji način blizu hrama, živi u susretu s Bogom i iščekuje utehu Izraeljevu. Živi okrenut prema otkupiteljskoj stvarnosti, prema onome koji će doći. U reči uteha, paraklesis, naslućuje se Jovanovska reč o Duhu Svetom. On je paraklet, Bog koji teši. Simon je čovek koji se nada i čeka, stoga je upravo zbog toga već sada na njemu Duh Sveti. Mogli bismo reći, on je duhovan čovek i zbog toga osetljiv za Božji poziv, za njegovu prisutnost. Tako on sada govori i kao prorok. Prvo uzima dete Isusa u naručje i blagoslovi Boga rečima. Sad otpuštaš u miru slugu svojega. Gospode, po riječi svojoj. Luka 2.29. Tekst kako ga predaje Luka već je liturgijski uobličen. U crkvama istoka i zapada od najranijih vremena pripada liturgijskoj molitvi povečerja. Zajedno s blagoslovljen i veliča, koje je Luka takođe zabeležio u pripovesti o detinjstvu, on pripada molitvenome blagu najranije jevrejsko-hrišćanske crkve, u čiji duhom ispunjen liturgijski život ovdje delimično možemo da dobijemo uvid. U rečima upućenim Bogu, dete Isus se označava kao spasenje tvoje. Ovdje se naslućuje reč Soter, spasitelj, koju smo sreli u anđelovoj poruci u svetoj noći. U tom hvalospevu izrečene su dve kristološke tvrdnje. Isus je svetlo na prosvetljenje naroda i postoji na slavu naroda tvojega Izraelja. Luka 2.32. Oba izraza preuzeta su iz proroka Isaije. Izraz o svjetlu na prosvjetljenje naroda je iz prve i druge pjesme o sluzi Božjemu. Isaija 42.6, 49.6. Tako je Isus poistovećen sa slugom Božjim, koji je kod proroka tajanstven lik koji pokazuje u budućnost. Suštini njegovog poslanja pripada univerzalnost, objava narodima kojima sluga nosi Božje svetlo. Reč o Izraeljovoj slavi u utešnjim prorokovim rečima upućena je uplašenom Izraelju kojim se navešta pomoć Božje spasonosne moći. Isaija 46.13. Nakon što je Simon s detetom u naručju izrekao hvalu Bogu, proročkom rečju obraća se Mariji, koja posle radosnih reči o detetu navešta jednu vrstu proroštva o krstu. Luka 2.34. Isus mnoge obori i podigne u Izraelju i da bude znak protiv koga će se govoriti. Na posledku majci se iznosi sasvim lično predskazanje, a i tebi samoj probošće mač dušu. S teologijom slave nerazdvojno je povezana teologija krsta. Služi Božjem pripada veliko poslanje, da bude nosilac Božje svetlosti za svet. Ali ovo poslanje se ispunjava upravo u tami krsta. U pozadini se reči o propasti i uzdignuću mnogih naslućuje proroštvo iz Isaija 8.14, u kome se Bog objašnjava kao kamen o koga se spotiče i zbog kojeg se propada. Tako se upravo u govoru o muci pojavljuje duboka Isusova povezanost sa samim Bogom. Bog i njegova reč, Isus, živa Božja reč,
jesu znak i pozivaju na odluku. Čovekovo protivljenje Bogu ispunjava čitavu istoriju. Isus se pokazuje kao pravi Božji znak upravo uzimajući na sebe, povlačeći na sebe protivljenje Bogu sve do protivljenja krsta. Tu se ne govori o prošlosti. Mi svi znamo koliko je danas Krist znak osporavanja koji se u suštini odnosi na samog Boga. Bog se stalno doživljava kao onaj koji ograničava našu slobodu, koji mora biti uklonjen da bi čovek mogao da bude potpuno svoj. Bog se svojom istinom suprotstavlja mnogostrukoj čovekovoj laži, njegovom sebeljublju i njegovoj oholosti. Bog je ljubav, međutim ljubav može i da mrzi tamo gde zahteva da se izađe iz sebe kako bi sebe prevazišli. Ona nije romantičan osjećaj prijatnosti, otkupljenje nije wellness, kupanje u samozadovoljnosti, nego oslobođenje od stanja zatvorenosti u sopstveno ja. Cena ovog oslobođenja je krst. Proroštvo o svetlosti i reč koje se odnosi na krst idu zajedno. Na kraju ovaj govor o patnji, kako smo videli, postaje vrlo konkretan. Reč direktno upućena Mariji, a i tebi samoj mač će probosti dušu. Luka 2.35. Smemo da pretpostavimo da je ova rečenica bila očuvana u ranoj jevrejsko-hrišćanskoj zajednici kao reč koja je dolazila iz Marijinog ličnog sećanja. Tamo se na temelju takvog sećanja takođe znalo što je ta rečenica konkretno značila, ali i mi to možemo da znamo s crkvom koja veruje i moli. Protivljenje sinu pogađa i majku i propada joj srce. Krst osporavanja koje je postalo radikalno, za nju postaje mač koji probada dušu. Od Marije možemo da naučimo pravu sapatnju, slobodnu od svakog sentimentalizma u prihvatanju tuđe patnje kao vlastite patnje. Oci su držali da je neosetljivost, ravnodušnost spram patnje drugih uobičajena za pagonstvo. Hrišćanska vera tome suprotstavlja Boga koji trpi s ljudima i tako nas uvlači u sud trpljenje. Mater Dolorosa, majka s mačem u srcu, uzor je ovog temeljnog stava hrišćanske vere. Pored proroka Simona nastupa i proročica Ana, 84-godišnja žena koja je nakon 7-godišnjeg braka decenijama živela kao udovica. I ona, udovica od oko 84 godine, ne odlažaše od hrama i služaše Bogu dan i noć postom i molitvom. Luka 2.37. Ona je najdivnija slika osobe koja je uistinu pobožna. U hramu ona je jednostavno kod kuće. Živi kod Boga i za Boga, tijelom i dušom. Na taj način ona uistinu žena ispunjena duhom. Proročica, budući da živi u hramu u klanjanju, prisutna je u času Isusovog pojavljivanja. I ona u taj čas dođe i slavljaše Gospoda. Luka 2.38. Njeno se proročanstvo sastoji u njenom naveštavanju, u daljem prenošenju nade od koje živi. Luka svoju povest o Isusovom rođenju, u kojem navodi da se obavilo sve što je propisivao zakon, 2.39, završava objavom o povratku svete porodice kući u Nazaret, a dijete rastijaše i jačaše duhom, puneći se premudrosti i blagodat Božija bijaše na njemu. Luka 2.40.